Kamachelo G4 owitonge magi kokalo masira makoch marapaya alwora ma Migaa machiegni kod karo ala mano ma Sachangwana ya paya ma Nakuru Eldoret. Masira no mane onywando loche ang'wen gi apiko ne otimore seche mane lori achiel mane rikdhiyo Nakuru ne brek mare chot kendo notuomo loche mamoko mantie bath apaya kendo nego ji ang'wen kanyo ka ji ariyo to ne otony tok yudo hinyruok marach. Kane oyango masirano kokalo e yor sime, jatend obila Mamolo Timon Odingo ne olero kanyo ni ringre ji ang'wen go osekane kar kano ringre Mamolo ka oganda mane oyudo hinyruok to dhi nyime kod yudo thieth osuptal mano ma Nakuru. After kunigonga ikaendea gari ingine ya nyanya ikagongana nayo, alafu ikarudi tena kwa barabara ikanigonga. Sasa tulipoulizia kuna gari ingine ilikuwa imegongwa huko nyuma na hiyo roli, lakini baadaye haikuweza kusimama. Sasa ni hapo mahali ukielekea Saliga, ukienda kumaliza mshuko ya Saliga, tulijaribu juu chini tukaokoa wale walikufa. Kuna watu 6 walienda, si 4 walikufa hapo, wengine nasikia alienda kufia hospitali. Kulingana na wale nilipata pale kwa ground, hii gari ilikuwa kwa kasi sana kutoka juu, ikakuja kama imeingia hii gari nyuma na ika nini kugonga hii gari nyuma, it had to land on the other one coming up the hill. Hiyo ilikuwa na nyanya. Hiyo gari kama ingekuwa na hiyo mawe, hiyo gari ingegonga ikawa watu, ingegonga zile mawe na ile gari ingeanguka hapo. Lakini sasa unaona hiyo gari ilitoka hii line kengele ile nyingine hapa kwa na hiyo mawe, ilienda kagonga gari nyingine. It means ile block ya mawe kama ingekuwa hiyo line paka pale kwa daraja ingesaidia. Manoko